Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham min khairokma hamzakma pai flya. Hallelujah. So fadi hingke tini wahaino zora kaham sing kaito man la phiuka tangi sing maganang khlailai nani. Amen. Hallelujah. So fadi hingke ozora kahamo sing kaito ni kok bahai kuplong layane. Fadi kaito na hambai layan ozora kaham ni bagai. Thank you, Lord, for your love and grace. Tini bahay na wafa nang haina hai sep kaham zora kaham nang ro kalo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, ozora nin tani ya paro. Nini si Lord. Nini kok tebe nung kuplong klaje freng di Lord. Bugra Jisu ni keplai mong bakese. Hambai rishano. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Fadingke tini ozora kaham. Haina hai sing take as a step, take as a level, sing promotion ngi kai toro kana thangi tong. Amen. So fadi excited ke gana Bible nadi, notepad nadi, te ni gana ni borong share clear di, ni takuk no share clear ni bukuk no ni jati masak no, adele borong hai kai tani kog no kana share manteng te kai toro bless ang thang. Amen. Sing nadi lokuni thani wo tomuno rang ri khangke salsa pai thang nai. Sompoti bageri ke sompoti pai thang nai. Ri sum bageri ke ri sum salsa hamiangi thangnai alele but kai to ni kok tomuno ya phari riman khawaisa abo bini life na chance khlair nai te tamungnai bo abo bai joton nangmani bebak na aji man nai amen amen hallelujah so apni bagino yes rang ri bebak na sung subala nya but first kai to ni kok na ya phari ri hallelujah tomuno bo buji man kha hallelujah tomuno bo Jisu ya presha pai ka means no Hallelujah te joto nangmani bebon edangi thangbai nei abon bang important kok bobo male kai to ni kok no te correction thani ya phari rinyani abos important kok hallelujah rang ri chamung nomu salsa pai thangbai nei but pai azat komoi azat bobo male kai to ni kok simise sungsar klagi thangnai o ha sal tal bebak no krai thangbai nei phiaba bobo tongrok nai Molbrom ni bagi hemale kai to ni kok simise haken nang tabuk bobono ya phana ni bagi excited ang thai bobono ya phana bagi ni tong thok mung kobang ang thai kai to ni kok no se hallelujah praise the Lord obo se komoria zat amen so sungsa ni rang ri samung numung paine zat mang but kai to ni kok komoria zat obo ka kathang molbrom tong nai zat hallelujah praise the Lord abun bagi na ang mele tong thogo tang male norobo tong thok di jengka obo high position tabok tongo payazat abono sengya phariri mano komoriazat abono sengya phariri mano alele oboni sebara morok oboni sebara sampoti ka hamte kre obon ka kaitoni kok halele o authority no sengtijak sabon bai khasrang de khatong thok de ang koinai non ta khuk no ni bukuk no ni sinija korokso song share clear di alele bo tomuno thaisana phar khnawi bujiman khang means no mini life salai jagi thang painai Hallelujah, praise the Lord. So, Jisu Christ ba je borok thansango a borok ketalongo kesam tameng thangi payo tamo koplong kaham ketal abasimis koplongo hage seng tabuk sabai thansang jak Jisu Christ ba thansang jak alele kesam tamuka gerikha tamutong tabu ketal simisi kaham simisi amen amen hallelujah praise the Lord hage seng tabu rusablai man khablana tere bin मैं कुछ भी नहीं हालेलुया तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हालेलुया ओ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं यस 랑 똥이모노 나란 똥이모노 가리 똥이모노 승산이 포지션 똥이모노 Jisu Kristo kerimaneno zero empty. Hallelujah. Abuni bagino Simon nineng Jisu Kristo kerimane empty mungsa thaya sugya. Kaito ni kok kerimaneno empty mungsa thaya sugya. Kaito ni bukuk ni kok baise sangsar sanam jago. Kaito ni ongkhormani a kok baise o sangsar sanam jago. Hallelujah. Hage a kok busuk jora important. A kok busuk jora sini langmao nang nang tabuk Simon di. Tomono kaito ni kok tongo hungkangke Everything is possible. Sungsari don sompod rang ri keri no problem. Kaito ni kok tongo yes excitedly tong thok di. Kaito ni kok bai
abro bebak na haina nin thani edangi thangnai just relax ngdi kai toni kogo kuplongoi excited di appreciate di amen hallelujah so abuni bagino tabuk sung busuk jor tong thok tai sin tong thok bo level ung thai sung saiman thai hallelujah tangi hen male Kristo tongui mogui tongu Kristo tongui mukti kelaija Kristo tongui wana jagi tongu Kristo tongui tek to nangi tong Kristo tongui sundru masao abo musangya abo kichi sapon musangya abo kabu khana tok jagi ang bai thanga bono tang male nung keplai bodolo se kesen bodolo ya keplai rak tosu tong thogo keplai rong tong thomo abo wow I'm excited joda abo hallelujah kesen rok so mogo kesen rok se kabo kesen rok se bukha dukho nangjago keplai rok kun dir bukha dukho nangjagya keplai rok kun dir kabya mogya excitedly tosu tong thogo tabuk nung ang sabo jengka keplai bodoli borok se hallelujah sangka Jisu Kristo ni bodol se aboni bagan Jisu Kristo no karai kaito no karai sini life mongsa phanoya hallelujah praise the Lord तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हे खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं love di nung bo hallelujah or sab mong no love di nung bo Jisu no karai kaito no karai mongsa phano yasang hallelujah Yeshua Yeshua करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा यीशुआ यीशुआ करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा Hallelujah praise the Lord kaklai noro pela excited na tini bokai tini kogo kuplong na ni bagay Hallelujah Jisu ni kari mungsa phanoya lobjak na bagay jugo Jisu Kristo si mesi Hallelujah Hallelujah so abuni bagay no serai yang di basa di Jisu Kristo Hallelujah him di Jisu Kristo rektan di Jisu Kristo nasing di Jisu Kristo boshimino lama te kri jasuk phana nai tuk di nang manya tayo sungsaro tao manai kiri mung manai tao manai sundru mung manai tao manai tekto manai tao manai komor mung manai te kun maya nang sungsaro but excitement tong thok mung khasra mung alaida muthangjak mung abo boroh mala Jisu Kristo simino Hallelujah praise the Lord so khasrang di rasab di ni bukhuk baike तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं Hallelujah Yes Lord तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हे खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं यीशुआ यीशुआ करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा Yeshua Hallelujah yes come on church Yeshua Yeshua करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा Hallelujah खाली हो भर दे मुझको ए दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हो बिना तेरी
Yeshua, hallelujah, Yeshua, करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा Hallelujah, praise the Lord. Jini kaitor kaham Jisu Kristo no kari mungsa panayasang. Yes, church, obono saray engdi. Dini borogrog denomination dormo religion nati paileng lajak paidi seng ayang pasing otai kegi tanglai lia. Nang nunya lama pasing seng tai tanglai lia. Sini soy pokas Jisu Kristo no seng klai lai sinai. Sini yapri seng Jisu Kristo sialai sinai. Sini naisikma Jisu Kristo seng klai lai sinai. Sini asama Jisu Kristo klai lai sinai. Mungsa seng sani institution ya soy Jisu Kristo osi. Amen. Hallelujah. Tomuna Jisu Kristo nang pukas klayo. Jisu Kristo nang himui tong hongke aratay walay mong kere, aratay naslelay mong kere, aratay nini ani henlay mani kere, aratay omok pona, omok orni, omok zagani ama haitay kere. Jisu Kristo bosimis matter. Je Jisu Kristo himnay ro, je Jisu Kristo asanay ro, borong ni bagay tay walay mong tekto, kaglay mong aba haitay kere, kaksang mong simise. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nung tamu buksa ang zagi tong ke paidi Jisu Kristo. Hallelujah. Yapri shepaidi kuplong ngi tangnay nang. Hallelujah. Bozaga kaksang mamo, bozaga wo tongthok mungo, bozaga wo excitement alay dawo. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi abuni baganya ang tini orot tong na joto ni tana obono request klanyani musungo. Obono request klanyani musungo. Bobo ke korok선이 타니wo mung sasak nung yapana musung ke kaito ni kongnoso yapardi mutang zak mung kongnoso yapardi rang sarapsakan paithangnai samung sarapsakan paithangnai sumung sarapsakan paithangnai but kaito ni kong nung tomono waisha yapari riman kangke aborok tomono yasa kangke permanent salai jak mung aborok ni englai. Hallelujah. Mutang zak mung no manai bo kaksangi manai te Jisu Kristo yapri siapai mambai alay da si misi bini langmau unglay. Hallelujah. Praise the Lord. So abun bagino. Diri sengsara yes hamzagi chubalayo. Abun nango. But first nang manik tamo male kaito ni kokse Jisu Kristo ni kokse tang male Jisu o sengsara bono poito klanya rokno na fanya kasuka tabuk phana kebang ma borok tongko Jisu no poito klai manya ko tabuk phana kebang ma borok tongko Jisu yapri shepai manya ko 파이디 버럭니 타니고 꼭타이 끝탕노 야파리를 라야는 머탕작 먹는 야파리를 라야는 버럭버 머탕작 시등 승 예수 그리스도 파이프로 탕이 만만히 하이 버럭버 하이노 컵작 파시등 놓고 할렐루야 praise the Lord 어보스시니 낭만이 사몽 바타모 티니 똥 크나 그르이 Samung doesn't important, Jisu important. Tomunu Jisu sok pai ke samung ni bial enya. Tomunu Jisu Kristo sok pai ke borok ni tai tek to kurei. Borok ni tong thok bung khak samung simisu kuplong ngi thango. Abuni bogen first ni langmo bobo nang malek kaito ni kokson nango. Hallelujah. Without kaito ni kok, without Jesus Christ, Jisu Kristo no kare nang jasak pana chai tok di, jasak pana kafra di, mong sapana nang mangalak. Hallelujah. Praise the Lord. Ang belay no tong thogo khasrango tangen male norok hay tim kahamman mani bagay. No kung kaisa ni borok hisabe ang norok naman mani bagay. Tangen male wow. Anytime pari Bible study klailen nge. Wow, excited ang itang like. Pari tinibo kaito ni koksrang lanya belay excited ang itang ang bagay ang norok ni bagay kaito na hamay maru. Hallelujah. Praise the Lord. Even sang Bible study was saying man like tabuk the body of Christ ini kaisa WhatsApp group tay azaga sang Bible study kala balai keno kaham conversation ng lai sang te kaham ke sang sarang man layo kuthuk ke so tomung nor tonglai ke phano aro edeng imanya ko norong edeng imano ani number rujak tongo just norong ni mung rohordi hallelujah hake tamnai norong ba group edeng manai te specific sang Bible study klailayo abono norong sarang imanai. Amen, amen, hallelujah. Pading ke tini ni Bible verse tamo. Haga kaito tam frangna na itong arasang tanglayane. John fadi. Hallelujah. John chapter 6. Yes, John chapter 6 verse 1 ni simi. Kaito tam frangna nai. Hallelujah. Tini tam frangna nai. Abono seng serang layana. Oh, rata karabagara masteke. Hallelujah. Praise the Lord. John chapter 6. Yes, John chapter 6.
verse 1 ni simi sing thanglai ne oro line by line thangkangke sing kwbangma srengmung sing mannai amen after this ni so mane kwbangma je bwskango ongjak abo porinai di tamna dio jagao Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known the Sea of Tiberias. Okay, a huge crowd kept following him wherever he went because they saw him miraculous sign as he healed the sick. Hallelujah. Jisu hamirogna hamro. Jisu ni bisingte wana ma singsa samung klaisago. Aburok no nukmani bagay. Gbangma borokrok bonorok tharmang tong laikya nisau. Hallelujah. Praise the Lord. Tangna Jisu ni thani kaham non nukmani bagay. Jisu ni thani wa wana ma singsa samung rok non nukmani bagay. Azorani borokrok tamo bini logi mangrok thalai tong laikya nisau. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 2 obo sujak tongo. The verse 3 then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. Hallelujah. Hake asig borok kabangma Jisu no ruk thari tongo. Hallelujah. Tabong ni hai kotor ground ama hai rok kriba. Kotor hall nok ama hai rok kriba. Tamu khlai ke Jisu Kristo asig borok kabangma bono ruk thari tongma ni bagay bo hapung sakao kai thangka hanisau. Hallelujah. Verse 3 was sujak tongabo. Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. Hallelujah. They bini disciples rok bono kitingi asuka. Hallelujah. They bono rok thanai rok bahani bono kitingi jotona asuk laikya. Tangi male borok bai kok salanya bagay, borok ni nangma rok no fill up khanyani bagay, tai kuno upai kerikya. Kaisan upai hapung sakao kai thangnani. So Jisu hapung saka kai thangka te bono rok thanai rok bahino bono kitingi asuk laikya bini logi tongnai sagri rok bahino bono kitingi asuk laikya. Hallelujah. Next tamung khanai dio jaga it was nearly time for the Jews Passover celebration. Okay. Abo bozorani kok male Jews Passover celebration gana honisau. Okay. Jesus saw a large crowd of people coming to look for him, turning to Philip nisau. Okay, ara puilan tam sejak tong sengnukha kebang ma kotor hai keba kebang borogrok. Jisu na asgerek thari phaileka abo huge ke nukha nisau. Hallelujah. Praise the John chapter 6. Verse 1 isimi seng pori tong layu. Abuni yagola tamukha Jisu Philip ni phasing lai sika nisau. Philip he asked Philip no saka, where can you buy bread to feed all these people? Boro thangai nung bread painai o kebang ma borok no saranani bagay. Henei yes Jisu Philip no sengka. Hallelujah. Tangi himala nai di aba hayangi thangka Jisu no rek thalaimang tin ke sara 3 din aba hai ngai thangka nisau oje borokrok tamo ogo mai keri kubui kok zeta tamo ogo mai keri hak asger thalai ok khoima sulus o borok saiman liya Jisu rek thalai mani hak sung ornogo samung important ningli abong ni life o Jisu no rek tharnani Jisu bai tongoi akka hamno ajinani abos borong ni motive ngi thangsibo ogo 3 din sara 3 din 4 din ogo mai kere abo surus borong ni khel kerikya Jisu no rek thalaimang ogo mai kere ok khuijagi tongkha haipano borok Jisu no rek tharinya tonglaikya so borong ni ok kun phan kere empty Jisu abono saimanka aboni bagino Philip no sengka boro thangai nung samung painai o borok rok no saranani bagai henei Philip no sengka. Hallelujah. Yagulo tam khanai di he was testing Philip. Actually, bo okok sengmani men gage Philip ni thani busuk jora poito tong. A poito no naine ni bagi sengmani se. Okay, yagulo tamka for he already know what he was going to do. Tang bela Jisu Kristo bo tam khlanya thangi tong bo already saimani paijak. Philip afurga saka even if we work for month we wouldn't have enough money to feed them.
Hallelujah. Sung tomono mas kaisa pono kolom tiki klai horsar pan samung klai di. Hai pon obor no sung ok supungi sari man glak ni Philip kok ki Philip saka. Hallelujah. Tangi malan aja hazar borok rok Jisu no ruk thalai jak. Abo bo 3 din 4 din bohogo mai kere Jisu bai ruk thamang logi tomang samung sanani sudo sep kere khe borong ni tang male kaito ni kok Jisu Kristo ni kok awana ma singsa samung homo te aphan nomang borok tonglai nya musung mani bagai Jisu bai mang tongna musung mani bagai ruk thak lai mang no tonglai kya phiaba ogo mai kere azoraun tamungkha Jisu Kristo borok o khujak mono saiman man bagai Philip no sengka boro thangi painai neng boro ni bagai bread hakaba roti ani Jisu sengka Philip tam saka sung tomung no mas kaisa pono kosto klai samung klai teng hai pono o boro rok no sung ok supungi sari man glak ani Philip tamnai ki Philip sapika Jisu Kristo no okay yagulo Andrew then Andrew Simon Peter's brother, yes, Peter ni brother, hakaba Bupayung, Andrew spoke up nisau sakawa hake. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd ni saka? Thomas tam saka. Oh sorry, Andrew tam saka. Nadi o cerai koroksan taniwo roti leba amak ni tongo. Piapa tam klanya ni sabni buk musin la yabo nei tam nai Andrew sai khnaraka. Okay. Yes kubikok abono na. Tongmano to bongro haipon abo roti leba angge busuk bebagai magnei. Borok khorok busuk selarok simi 5000. Bini bihik busarok no khoboi 10 ke 12000 borok engana. Selarok simi 5000, okay? Bini bihik logi song serai aku khoboi 10 ke 12000 borok engana. Lo ayang ba asuk bodol kotor mau khorok sani thani wa abo serai ni tiffin tam tong roti leba amak ni sitong do jaw. Am bangino tam saka Andrew bo sabni bukmu silane bo. Nei kokki Philip saka. Actually 10,000 borong no tomuno a roti leba bukung pan sili thangka ka haipan thigla khaima tongo. Just imagine khlainai la roti sili thangka da bukung hai 10,000 borong thaniwo. Ara kisa sijang mang no 10,000 suse 10,000 borong no sili si Wnglak tomuno silna simi pan hangka. Am bagani oro tamnai Andrew bokong sau o kisi samni bukung silani. Okay. Abo hake sai mani yagulo hongka keno tell everyone to sit down. Afrikeno Jisu sanani sengka. Sabai jotona asuk di hini. Uflaka flangna nanya asuk di hini Jisu Kristo. Dagika hake joton asuk like hanisa. Hallelujah. Besuk borok tong seng thajing ang sai pekya selarok sim 5000 te besat bihik rongno khobui 10 Haikaba 12,000 borok ngana. Okay, then Jesus took the loaves, hake Jisu Kristo tam khlaikya as a pasta rutino nakha they kaitona hambai rekhani sau gave thanks to God and distribute them to the people hanisau. Afterward did the same with the fish and they all ate as much as they wanted nisau. Rutino nawi kaitona hambai rekha ano nawi kaitona hambai rekha te bagdani sengkhani sau. Hallelujah. Bagrerek aing barri phairerek bagrerek aing te supungui phairerek bagrerek aing te bangrerek 5000 celarok logi bihik besa jotonor bagai sar bakya sasini sawi kathon lai ok supung lai salai khani sau. Tamung khaya gulo. Hallelujah. Aba haike nang khaya gulo. After everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers. Je sabaya barano thumdi ni dagi kha bini sagri rokno. So that
nothing wasted kaisipano magnang ta thangteng. So they picked up and pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves ni sao. 12,000 borok rok ok supung sini supungoi ok supung sini supungoi samani yagulo. Hallelujah. Hai phano se 12 tukuri roti 12 tukuri a kesa phikah ni sao. Hallelujah. Praise the Lord. O khasrang jakna yada. Hallelujah. Or tongthok jakna yada. Sini Jisu busuk jora phan ganang. Hallelujah. Roti lebe wana jagi tong laika bahake sara nani. Yang roti leb basi ya phawo. Busuk tong amak nisi roti leb basi. Tam khlaika ya phawo nakha kaitone phasing nasika. Thank you Lord. Tamungkha multiply engna ni sengkha. Multiply engna ni sengkha. Multiply engna ni sengkha. Hallelujah. Praise the Lord. Asike multiply engkha ok supung sini supungoi 3 din saya bahake sala kena. Like kena. Sasini sai. Busuk yaglo toroka 12 tukuri. 12 ta ora 12 toroka. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So sabo abuni bagi allow khlaika atserai. Hallelujah. Botome hi ma angsana bagi se ini botomun tongkhe a 10,000 borok mana masa kamu masagla kamu. Tangi joto borok masaka cerai yes iko hi kelai sakena bo Jisu ya phare rekha. Hallelujah. Cerai ni tipin se abu bai 10,000 12,000 borok ok supungi saka. Tini kengmam borok orot nai tong nai rong bisingo. Poke do 10 taga se ni kiri jagi tong layo. Poke de bebagi 1000 kaisa so tong siu kiri jagi tong layo. Bidan John chapter 6 tini ni Bible John chapter 6 John 6 arani 1 2 sing pori tong layo. Hallelujah. Tini kebang ma borok wana jagi tong layo. Ani thane 1000 kaisa tong siu o curfew o lockdown no tai tam ke thangsi nai kiri jagi tong layo. Kai to no ya fardi. Yes. Hallelujah. Atrai Jisu Kristo no ya farka tamungkha 10,000 bor ok supung isaka. Yagulo 12 tukri toraka abuni malik sabungkha atrai. Busuk ya farbo 5 roti. Busuk ya farbo 2 ase amak nise. Jot ok supung saman yagulo phano 12 tukri toraka tabuk ya farna jehetu cerai ba malik tabuk a 12 tukri ni sabo atrai besase. Hallelujah. Kaitono ya farna sidi. Hallelujah. Kaiton thani ya fanani sidi. Hallelujah. Nung tomunu ya fanani shika mane no nini bagi obab kerekha. Nini bagi alaida simisi, nini bagi multiply gun simisi engnai. Amen, amen, amen. Hallelujah. Orang ni kok simang norong sawi tongya, samu ni kok simang norong sawi tongya. Norok je time tini spend khai tong mani. Hallelujah. Nok je gonta kaisa salo spend khai tong mani kaiton ni kok ni bagi magnang Wnglak, kaiton nini bagi aing tebo ketal. Extend khai tonggo hamari ni lama. Amen, amen, amen. Hallelujah. Kebang ma bersora ingye sini langma sorai orose regular gonta kaisa time spend khai tong narong ni bagi. No. Grei tei hanyo nang nungya accident ngane ama hai thimung tei kerikha. Soini thimung am musuk pherjagi thimung a thimung kerikha. Hallelujah. Chini baga special se. Hallelujah. Thainan isla sagang kaitar baithang alert khainai tei sanai ang nona phaina kasuka. Hallelujah. Tei nung saik langi thang manani nukungni borongno ang thana kasuka hanai. Amen. Amen. Hallelujah. Tang mala chung ereng borokliya hamsa jakse kaitoro. Amen. Amen. Hallelujah. Nung je time spend khai tong mani. Nung je kaitoro jora rei tong mani. Abuni bagai nung magnang Wnglak. Abuni bagai no nung je samung rung mani. Business panangteng, chakri panangteng, hai kaba mung sasuk. Hallelujah. Kaitono submit klaidi ya prishedi. Kaitono submit klaidi ya prishedi. Hallelujah. Ara blessings tongo, ara hamari tongo. Amen. Amen. Hallelujah. Sung abuni bagai oro belai keno. Sung serai ungo. Jisu Kristo klaimanya kere. Abuni bagai tinin title na runduk kana tamuni sija. Hallelujah.
nâng tóm nó Jisu Tongkhe Nini Bukcha Wnglak nâng tóm nó Jisu nó rực thari Tongkhe Nini Bukcha Wnglak nâng tóm nó Jisu nó yapar Tongkhe Nini bagai bial kerekha aboni bagai no Proverbs chapter 10 verse 22 sejak tonggo tam nei kaitoni hamari hengke borok no genang sekhlayo borok genang khlai samongo genang khlayo gyano genang khlayo wisdom gyan genang khlayo bebak sampotio genang khlayo kaitoni hamari ke borok no genang sekhlayo Proverbs chapter 10 verse 22 nini dewalo kotor ke seitondi tomono mano hengke dewalo maya ke bekhapan seinari haleluya arasono maya ke nodo seinardi halel tobo seidi mungsasak jaga seidi tai saimandi kaitoni hamari borokno genang sekhlayo Proverbs chapter 10 verse 22 te genang tamni sa dukho kisisa mukhi sukphano bo add khlaya ni sa daliriya ni sa oh hallelujah yes the blessings of the Lord makes a person rich ni sa and he adds no sorrow ni sa wow hallelujah sini kaitor asukek sungno hamari khlayo genang khlayo alaida khlayo biango zora wo tomungo te tamnai wisdom sampoti wo samungo bewak jagano genang se khlayo bosungno amen abuni bagai genango dukho te keplaing phaya kisi sapane engya hallelujah yes subrayongni hamari se genang khlayo te bo aro mungsa dukhono dailia te busuk sarai promise nang te busuk sarai kaitoni kognang o kogrongno khanamani yagulo sudu nini bukha holong hayengui tongke aro te ani mungsa khlaijaknai kreikha kaitoni kokbo sudu nang slaijakui manliya hangke aro te kebonono slai manliya abonole saiman sidi hallelujah praise the Lord sinis kaito kaham bini khairukma hamjakma paiflaya 10,000 12,000 borok rokha laika Jisuna asawi maganang Wngliya Bukcha Wngliya hallelujah kuplong ungkha kaitoni kogobo kuplong ungkha ogobo hallelujah bebagono hallelujah so abuni bagi khasrangdi khatong thokdi Jisu rokthanai rok Jisu himnai rok Jisu asanai rok Jisuni mungno bukhogo tonai rok Jisuni mungbai keplai kongno sanai rok borok kono dino obab Wnglak hamari baisi kuplongnai hamari tamkhlai genang khlayo kaitoni hamari hallelujah te hamari wa genango te dukho kisi sapan kere hini sao amen amen hallelujah kok thai keplai rokno nini gana ni takongno share khlairadi nini gana ni bukhokno share khlairadi amen amen hallelujah nini jati masak rokno share khlairadi khna situng bobo slaijak situng bobo yapri sheman situng bobo hamari man situng hamari bai genang situng te dukho kerekhet bobo tongi man situng nung dukho kerekhet tongi man mane hai nung muni mang tongi man mane hai nung kaitor mang asawi khaksangi tong man mane hai bobo tongi man situng bono share khlairi sidi bobo hamari man situng amen amen oh shakara larabadagara masteke hallelujah thank you Lord for your love and grace tini bunung bless klaika nini kok thai beke tini bunung hamari klaika nini kok thai beke tini bunung Lord take us a step ya appreciate ka tini bunung suno promotion klaipika Lord apuni bagai jono hambai thank you Lord kathang ton mani bagai thank you Lord samung ka hambai jeng bless klai tong mani bagai thank you Lord lama langtrum him tini wo Lord nang kati mung roi ton mani bagai thank you Lord sorgani hazar suari rokno chini protection bagai nang rohor mani bagai ani protection bagai nang rohor mani bagai thank you Lord alive da genang no nang ano supungir mani bagai thank you Lord hallelujah praise the Lord nin kai to na hambai redi nang je bini kok thabe blessing ani bagai hambai redi hallelujah praise the Lord te nang je tini asuke hamari manai kathang tongoi samung ka hambai ke te bebak samung humung sawoi mosang jak tong man bagai kai to na hambai redi nini gana ni hazar borok thei tongo nini gana ni kabang borok kabang ma sungsani virus rog bai bemar bai kabang ma message jagi tongo but nang tabuk phano kaham safety position kaitona hambai redi aboni bagai tang mele kaitor already promise khlaijak ano hamjak nai rokna ang katirenai ani mungno poito khlainai rokno ang kati mungnai rescue khlainai hini sau hallelujah so khas rangsidi hallelujah protect khlainai hini already kaitor promise rejak kaitor no hamjak mani hai nang tabuk kaitona hamjagi tongo so kaitor je bono hamjak nai rokno kati mungnai rescue ronai protection ronai hini sau bini mungno poito khlainai rokno so nang bini mungno poito khlaio tei nang kaitona belai ka hamjak ang saimano aboni bagai sorgoni hazar suari
Nini bagi protection bagi kaito rohorjak te ning belai secure position ase te gosi sidi aboni bagi nini bokok bai ang kathar se hnai gosi sidi nini bokok bai ang kaham se hnai gosi sidi nini bokok bai sorgoni swari rok bai ke kaito rana protection roi tong hnai gosi sidi nini bokok bai ang belai ken hamsa jak se hnai gosi sidi nini bokok bai bemar korei kha hnai gosi sidi nini bokok bai ang hamari ganang se hnai gosi sidi nini bokok bai ang belai ken kathar se hnai gosi sidi nini bokok bai ani mazra korei kha hnai tang hamar elembago srai sujak tongo sengsar se snamjak yako yes Ephesians chapter 1 verse 4 sengsar se snamjak yako afruno kaito hamjagoi sengno kathar khlaina kha mazra korei khlai bini borok khlaina kha hake seng tabuk tam khlainai toso tong thoknai hake seng tabuk tam khlainai kaito na hambai to so tong thoknai aboni bagino 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 17 18 no tamunisa tong thok di hinisa te kaito be kok samang tong di hinisa te tamsa bebagono in every circumstances kaito no tamunisa hambai remang tong di hinisa yes tabuk situation belai hamya nang jagi tong man sadi kaito no hambai lord jesuk sengsar situation hami apona nangana kaham basari ton mani bagai kaham thayo nang ton mani bagai sadi hallelujah praise the lord hallelujah kha khlai norok tini bo blessing kha tini bo norok magnang englia tini bo haino belai khen norok kuplong engkha ha 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 hallelujah fadi kaito ro sengjora nalayan hallelujah sengjo to no mukum lainai oh rata khara bagara bastike fadi kaito no seng hambai re layan oh yatha khara bagara malara badagara bastike thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord hallelujah 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 praise the totrao problem yes totrao khoraksa brok tongo sini bisingo oro nai tongnani bisingo totrao bo belai khen kosto mani tongkha saimeni abo abo nungno hungkangke yes kaito non tini permanent hamrana thangi tongo o ratha khara bagara basteke hallelujah totrawo chini bisingo khoraksa borok tongo totrawo belai khen borok torcha rangi tongkha okay te belai kheno tekto mani tongkha abo tomungno nung hungkangke yes nung gosi phan mano tomur nung gosina musungga ang hnai oro lokowo but saimandi kaito non tini permanent hamrana thangi tongo oh yakhara lara badagara mastike oh hallelujah thank you lord in the name of Jesus right now oh shakhara lara badagara mastike yes totra saritonai phalahamya kotuldi Jisu yang sau kotuldi right now in the name of Jesus totra saritonai phalahamya out right now in the name of Jesus and be healed in Jesus name I declare be healed in Jesus name yes ang declare kayo Jisu bai hamsuk hanang yes thank you lord nang hamre mani bagai hallelujah yes tina okay kaitor obaken phunugui tongo nini totrawo tamnai belai khan nang kosto mani tong honai but saimandi poito khlaidi receive khlaidi amen honai hamre rekha je phola hamianin totrano sari tonai abo kutul kha gorei kha bishas khlaisidi amen hallelujah nang hamsukha oh hallelujah ratha kharabagara masteke thank you lord oh hallelujah oh ratha kharabagara masteke hallelujah praise the lord hallelujah omahai oro nai tongo out of tripurani hoite khoroksa nai tongo tripurani phatani hoite khoroksa borok nai tongo okay nang nogo phainani bagai sai togui tongo haipana lama mai nyangi tongkha haikaba sep mai yangi tongkha aba hai tomun nang hingangke abo saimandi kaito nini bagai lama phogui rekha nang dakti kheno nogo phainai Jisuni mung baike hallelujah praise the lord sabo saimenioro khoroksa suk tongo phatar tirpurani phatar hoite nai tongo nogo phainani bagai kifili phainani bagai chai togui tongo ba phaime ngai tongkha but saimandi kaito nono kalai sakana lama snamui nonok safety ke nogo tunai rupainai amen hallelujah oh ratha kharabagara mastike shakerela rabadagara ma I plead the blood of Christ lord je borok tirpurani phatarok kasajak lord bo chai togui tongo lord nogo phainani but lama mainyangi tongo hallelujah oh shakarala rabagara mastike thank you lord I plead the blood of Christ yes bini sakang nin katal thanya saro tebo hambai lord nang lama phogir mani bagai lord nang borok safety ke nogo sok perenan bagai bebak arrange kani bagai thank you lord hallelujah abo nini gana nin takok panang mano ba nini sinijak borok panang mano sadi bono bo klai sakeno
boje kasai tongmani tirpare phataro kalai sekono bo nogo sokpai sinai te kalai sekono safety ke belai kheno kaham ke bo nogo sokpai mansinai amen amen hallelujah o ratha karabagara masteke hallelujah hallelujah kaitona hambaredi sini sakau bo bini hambarino loklai tongo hallelujah receive khlajeni ni hambarino o shakara lara bagara basteke nini joto nangmani bebakno lama fiogui tongo hallelujah praise the Lord hallelujah oro tongo chini bisingo belai khenang sugui tongo bini life o samungni sep kaisa job but saimandi kaito no job roi bless khanya thangi tongo o ratha karabagara masteke hallelujah yes belai khenang sugui tangka ozorawo o situation o job kaisa samungni sep kaisa saimandi kaito nini life o nini thaniwo katal job katal samungni sep roi bless khanya thangi tongo hallelujah hallelujah abini bong es by tango hallelujah o ratha karabagara masteke yes es by tango hallelujah p by tango khoroksa o shakara lara badagara masteke o ratha I play the blood of Christ shukorona karabasteke o m by tango te khoroksa o rana gara basteke hallelujah 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 o hallelujah s by tango khoroksa p by tango khoroksa te khoroksa ke m by tango belai khang nang sugui tong hanin life ho kaisa samungni shep te kaisa tamnai job nangai tong suka saimandi kai to nini life ho job ruoi bless khlaya thangi tongo hallelujah samuni kaisa sep ruoi na bless khlaya thangi tongo receive khlai amen amen oh shakara lara badagara mastike thank you Lord oh hallelujah thank you Lord Lord nang aborok rokno samuni sep khlai re mani bagai na hambai Lord job ni ব্যবস্থা haikabas nang lama fiogir man bagai na hambai Lord hallelujah praise the Lord hallelujah bidan nini nok belai hamsa jak nok se hamari gnang nok se just believe khlaidi poito khlaidi o ratha karabagara basteke bidan nini nokhuni malik kaito rangkha hallelujah nangmo goshi side ani nokhuni malik kaitor se hnai hallelujah kaitor se malik khang mane no nini nokhungo te mungsa hamya saya keplaing paimanlia hamari baisimi se koplong sinai amen amen hallelujah oh shakara lara badagara masteke thank you Lord nang bidan ni nokhungo asika bless klaimani bagai nang malik ngi samung klai tongmani bagai hallelujah hallelujah praise the Lord hallelujah 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 chini bising oba hai butongo je tabuk live nai tongnai rong bisingo gastric bemar abo haino normal gastric lia belaike torture khlai tongka bono a gastric samung sawui tong thogriya khlai tongka mane satisfaction krengi tongka bini bohogo body wo nang tomung nang no hanga ke receive khlai di gastric abo nono belai torture khlai tongka hallelujah kaitor obakin sai tongo nini a hamyano totally tini remove khlai katal life katal khaksang maganang langmana add khlairana thangi tong nini life o ratha karabagara masteke thank you Lord oh hallelujah nang funogui tong mani bagai na hambai Lord oh hallelujah ra 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 shekere ma gara basteke I play the blood of Christ Lord hallelujah hallelujah oh shakara lara badagara basteke thank you Lord hallelujah rakara lara bathakara basteke hallelujah oh hallelujah thank you Lord na gastric by belai khenok tek to mani tongnai Lord takhok te bukhok bini sakol Lord nang ani kahamno lokhlai mani bagai te angni kathar mong ma ka saw gastric ni mong nawoi phola hamya je kaplying tongnai nang saw kutol siri Jisu Christ ni mong bai o ratha karabagara baste kutol de Jisu Christ mai right now in the name of Jesus out oh ratha karamukor masteke out right now oh ratha karebalara basteke and be healed in Jesus name be healed in Jesus name and anjos yes hallelujah praise the Lord naidi ni gastric bemar already onkhorka Jisu Christ mumbai receive khlaide oh ratha karabagara basteke oh shakarama shata thalare bagara basteke hallelujah praise the Lord hallelujah yes kaiton ka kaham bochini life kaham no simi ya phana musung jago sungse ya sagna bagai tiarang na nango tomon nang ya fa hai ke ri yang ke mungsa se khorok se nono samung phan bagai tongo hingka gana tei
nung yak fehledi angke nung yasagi manya same kaitor bahaino tamo nono kuplong khlanya musung jago hallelujah nini yak no babak bukcha khlaidi mungsa sukrike te obahaike yasak di kaiton thani a blessings rokno hallelujah abun bagina thaisingor sap mungo tamtong khali ho berde mujhko ए दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हो बिना तेरी हालेलुया खाली हो भर दे मुझको ए दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हो बिना तेरी हालेलुया यीशुआ यीशुआ करो आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा हालेलुया love din ini bukuk bai Yeshua Yeshua nini bokrogo yagradi tai blessings no receive klaidi hallelujah Yeshua Yeshua करो आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा हालेलुया nini blessings no receive klai overflow klai kaitor anointing with look klai to nini sakao just nini khorogo yagredi te receive klai hallelujah Yeshua Yeshua करो आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा खाली हो भर दे मुझको ए दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हो बिना तेरी हालेलुया यीशुआ यीशुआ करो आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा amen amen hallelujah praise the Lord hallelujah 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 yes bidan ani dara ani mung bai se suridi ang jahaba debama se dara suri jadi bidan haikaba jahona nang belai kheno kaham kaitoro khasrangdi Hallelujah nini sak nini buku bai kosi si ang kaham mungka ketharangka hallelujah praise the Lord tang hin male Jisu Kristo krusot thimani bai thei kesar mani bai bahan sekak jak mani bai boli rijak mani thei kethangai basa mani bai nang ketharangka kaham mungka hallelujah gosi si nini buku bai ang kaham mungka ketharangka nang gosi sak jora nini langmau salai jak mung paiglak Tini joton tanang sawitongo nini bukok bayang ketharangka kahamung kane gosia sakjora mungsa selai jap mung nini life of paiglak hallelujah kebrin thane depend ta khladi anobo depend ta khladi kaitoni kogo depend khladi te nini bukok bai ka gosidi ang ketharangka kahamungka kaitoni mokolo mazra krikha ang muthang jak bodorose gosi sidinin bukok bai hallelujah tabuk phan nang confirm yako nang bodne muthang jak yangke nang poridi Roman chapter 10 verse 19 no tam sujak tang mo thangjak nani bagay aro bakha baike Jisu no poito khlainani nangnai bukhok baike subrai hini gosina nangnai hake nang mo thangjak nai tomono mo thangjak mo toi nang clear ang sugya kungkangke clear ang di te sasidi clear ang mani yagulo ang ketharangka mo thangjaka mazra krikha ang kaitoni nukuni borokse kaitoni busase gosidi nang gosia sakjora mungsa slaijak mungni life of paiglak Hallelujah kebo pai salai repaya nini bukuk se nono salai nai nini bukuk bai se nini life no nang
sekangri matlangnai tangmale elam bagai serai sejak tongo rong kotor mana yang nani ayang nara telangnani bagai tamunang nango kaisano bukhuk haleluya baital nango rong ni bagai nini life ni bagai ke bukhuk nango koraino yang nani o ayang nara telangnang ke tamunang bini bukhuk zing kaimaro a bukhuk baise control kai telangai mano same tabuk nung tomen nin life no kaham ke control khai telang mo sung hungke nini bukogu sasidi kathar se ang kaham se mazra krikha gosidi tomen gosime ke nini problem aba ani problem ya nung tomen slaijak na mo sung ke gosisi nini bukog bai sumsok nita gosisidi ang sia sugya nita gosisidi ang Jisu Kristo sukhaning gosisidi nini panbai nung sia nini panbai nung sugya Jisu Kristo ni panbai nung sugo Jisu Kristo ni panbai nini sumsok nakar jago abuni bagai nini panbai mongsa tayotai effort ta residi Jisu Kristo ni 판 지수 그리스도의 몽박에 사시디 지수 그리스도의 비승 때한 그 다른가 지수 그리스도의 비승 때한 그 함문가 지수 그리스도의 비승 때한 마즈라 그렇게 베마르 그렇게 바이러스 그렇게 안까 함세 헬디세 안뭐 탕작세 고시시되는 부콕바이 에멘 에멘 할렐루야 드니 그방은 뭐라 부콕 벨라이켄 타이트 무토부이 던라요 낭능에 꼭노 시미사우 아버님에게 하마리는 리시브 클라이만야 할렐루야 마트이 데보르마 디 마트이 ani bisma samani belai kosto suridi nini bisma samao a bismao yagradi tabuk no yagradi Jisu Kristo ni mungbake yagradi sadi gerikha ni sadi kutuldik bisma sama phola hamya bisma sari tonai kutuldik ni sadi yes in the name of Jesus kutuldik in Jesus name phola hamya bisma sari tonai kutuldik right now in Jesus name hallelujah and be healed hallelujah receive kladini healing no ang hamka ni goshiri Jisu Kristo Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ani nukuni bagai suri jadi belai kaituni hamari nango. Hallelujah. Praise the Lord. Sabong kamung. Okay, bidan. Okay, ate kroso sabo. Hallelujah. Praise the Lord. Smriti, yes, nini nukong belai hamsa zakse, nini nukong belai kino, kaito ni mokolo, belai kino morok, so abuni bagi gosi shidi, Lord, obuni nukong sini sadi, Jisu, o nukong nini sini goshidi, Smriti, goshidi, Jisu, nini nukong si malik nung sini sadi, Hallelujah, mungsa bial nini nukong Wnglak, Hallelujah, oh shakarala rabadagara basteki, Hallelujah, praise the Lord, so kasrani kaito sunu belai ka hamzago, Hallelujah, praise the Lord. Chini bisiko oba haibotongo kaitoro daily serengmani yagulo kaitoro tori tongmani bagai bo saiman ka bini calling bini specific nini specific calling obono ningje musung jagi tongmani tamo kaitoni samuni bagai dedicate khanyani full time yapri shanani hallelujah tomono nung abo hangke receive khlaidi hambai kaitor ani musung mano nung ano shirimani bagai ni kaitona hambai redi hallelujah ningje musung jagi tongmani kaitoni kokni bagai kaitoni Kothoma kahamni bagai nung yapri shana hinai yes kaitor approve khlaika te kaitor musung jago nung sheteng bini kokthani bagai hallelujah so reading di te kaitor na hambai roi yapri shesidi hallelujah praise the Lord yapri shesidi oh shakara la rabadagara masteki hallelujah just yapri shesidi ka kothoma kahamni sus sengsire nung nini nokni simino tamhole nung je musung jagi tongoni obo belai musuma kaham aboni bagai kaitor bahaino aboni bagai nono ihi taklai dihinya ya presherna bagai ready hallelujah just ya preshesidi amen amen hallelujah praise the Lord somen nini buwa ya phang tomono sawi tongo hke abuwa phasingo yagradi te sadi jishun mungbai hamka hani gosidi jishuni kesabayan kesa hamka mungsa bemar mungsa hamyate ani life langma keplai manlia ang ham sukha ni goshi tabukno hallelujah Jisu Kristo numbai heal be healed in Jesus name hallelujah hallelujah ani bukha kopongmani te bokrok mihimmani bagai surijadi putisha nini bukha te nini je bokrok mihim tongmani abo te nini langmau keplai ngi manlia te engpai manlia bo putisha nini sakang Jisun tiketana saru
they declare in Jesus' name, right now. Bokrok mihima, they bukha kofungma, they bukha shama, onkordi, Jisu Christum, and healed, be healed right now, in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor belai kaham. Poito tomun nung klayo hongke kaitone sungsasa noknai. Poito tomun klayo hongke kaitone healing no nung saiman nai te kaitone hambai renai. Hallelujah. Praise the Lord. So kasrang di katong thogdi sini kaitor belai kaham mini kaham. Amung sabai sujak nai kiri. Hallelujah. Boboro ganang koine neose kaksang mause kairok tiniose. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Te ang tini joton thani sanani musung obono kaitor bai srapsani bagai phono ta saldi bonoren belai hamjago sengsanni gobangma attraction musungma nini gana gini tabu kobon phainai nono lob phunuk painai saimandi abo painai jatse komornai jatse kaitoni kok kaitoro tongmani kaitoro time spend khlaimani nung maganang Wnglak. Hallelujah. Praise the Lord. Nung je invest kaitongmani tini kaitoro obo time waste ya obo time investment se tini kung borok tamsa time pass ni siya no time pass ya time pass ta klai time invest se klai boro kaitoro kaitoni kogo. Hallelujah. Dara ani buslani bagai mane nini sajla na. Okay. Bini sas kosto already thasingo ang declare khaikya nang khana slablia na totrawo problem ngai tongnai nei already kaitor phunogui rajak aba haije problem ganang rok je khnai tongnai rok borok hamka tomon nang khana slabli angka ba saimandi kaitor hamri reka smriti already hamri reka nin chraino o ratha khara raste khere shukorona zundo khu kherima. I play the blood of Christ. Thank you for the healing, Lord. Hallelujah. Ani babuni bo kisha kaitoni thani yafardi bo belai kheno imango sikiri phaijago. Okay, tait kirima singsa ke phaijago. Maya zamatia nini babuno yes nini babuno blana. Okay, nini babuni sakawo yak beraidi sadi polahamya nini zora paikha kerikha kotol sidi ni sadi Jisu Christian moi tabukno sadi in the name of Jesus onkordi ni sadi Jisu moi onkordi ni sadi bomma onkornai nini bukogo pantongo maya zamatia in Jesus name maya zamatia bufani sakawal ang nin thikatana saro te polahamya keplaing tanai sawo kotoli right now in Jesus name. Oh ra kharaba kharabasti kiri oh ra thathalari nangte imanga sikri phaimane nini zora paikha bini bosak Jisu Christoni mondir se kaitoni mondir se nang tayar keplaing tong manya kotoli in Jesus name. Thank you Lord nang hamrir mani baga. Hallelujah. Praise the Lord. Ani saya ni bagai suridi sabo saya ungkabo anjos ani totrani bagai tebo kaitor no manmani naidi nini saya kri. Hallelujah. Puila sab saya klaiba Adam se saya khaible Adam nung diba Adam ni saya ne bagai sino saya phakya ara ani tam dostong Adam se kok khnayang ble nini ani tam dostong aro Adam saya klaiba bagai joto sumso khobjaka ani tam saya tongaro ani saya kri nini saya krin baganya kaitor khayogo Jisu ni bisingte lama khlaikya saya no sosana bagai bokro saga thipekya. So tay ani saya ni tago silai sidi gerikhanin ro saya gerikhanin ro sumso Jisu Kristo 2000 bosor sore sakangno cross sakau rujungnai paikya gerikha. Hallelujah. Ani thani saya gerikang kaham ketharangka Jisu Kristo ni jare gosi sidi obono main problem nini thaniwa hamari blessings phaini reason kaisano nung tawphano saksana saya khonogo Jisu Kristo je kethar khlair kanano nung abono nugya pholao mokol kanangi tongo Jisu Kristo ni moi ongkhori phasidaroni okok thairona khnamani bisingtei. Hallelujah. Nini mungsa saya kre kaitonona belaika hamjago. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hambai maya zamatia te rokno hambai. Hallelujah. Praise the Lord.
ang bay koinai kang borok ani mungtam adara ang jano jahona debarma okay bidan ke sabo jahana ke sabo ang songai mengi tongo tomon nang nong ke kokre kaitor already non bless klaikya hallelujah nang belai borok ka hamse belai hamsa jakse just kaitor tong thokdi hallelujah te am bay koi nong real bu mungno facebook bu sidi do hai nang nge fake bu mota sidi age je propono hamari kaitor boxin na amung je pro khojagana ate kubun mono sogoi nai so nini mung real bu mungno slide te a real bu mungno sidi hallelujah fake bu mung te hai nang nge bu mota sidi tang male mungo hamari tongo abon bagino abraham tongmani abraham khlai rjaka kaitor bai hallelujah sarai tongmani sara khlai rjaka mung belai no matter khlayo so mung slaina ta thangni mungo blessings tong hamari tong hallelujah tomro slai ka kaisa specific nini hallelujah dara ani babuni mung bidan okay nungke bidan okay oh kokre hallelujah bidan te jahona nor khorong nei no kaitor belai khan hamjago te saimandi kaitor already bless khlaika already ang jahona nini mungtibo kaiton thani ya farjak nung belai hamari ganangse belai khan nung tamnai hamsa jakse kaitoni mokolo hallelujah ang norok no obo koinai norok tomung no kaitor bless ngai tongo hunke norok ni feedback testimony kaitor norok redi hallelujah norok tebo kusuk position thangnai kaitor padingke ang tayas tini logron thangla khana sanghain hai zora na lai kaitoni ko koprong lai finai te tomung no norok whatsapp group tongo the body of christ nei aro norok join na musungke ani whatsapp number norok ni mong te number rohordi hakang norok ni add khlai rowana aro busung bible study khlailayo te norok ayang te norok serngi manai kaitoni kokno amen ani whatsapp number ke 9774518979 hallelujah 9774518979 yes bokuk shanti virus din bagi kerika nambele hamsa jakse kaitoro te phadik sing kaitoro palke hambairelai tini ni panda orono mothaglai siwana thank you lord nini blessings din bagi hamari ni bagi nini kok thani bagi bebak ni thani ya farolo bukra jisu ni kaplai mong bagi sa hambairi shano amen so tini